Bishop Kisembo yagambe binebinde akustamisa Reverend Alexander nkasaba Deacon wa kabiri omusaba Deacon wa Karen Church of Uganda District Michege. Uganda had on record by Statistics and World Health Organization that we are the first in alcohol consumption. So shame on us as Uganda, shame on us. It was Kusana Africa tulibendera ndani wa gold ugunywaki ambayo kwa Uganda. That's very shameful for us. Reverend Alexander yatereberagano omore okurinda ebintu by'ekanisa okuba omwesigwa okutina Ruhanga n'ebindi. Venerable Reverend Sande Eric nindagana okwebembera n'okhabura omananu n'omwesigwa abahereza bona abekanisa abangwasiwe basaba Dikondi wa Kabeli kura twine kusemererwa kwa amani kandi tune no muhimbo mwingi muno abasaba Dikondi wetu Eric na burengiri ihanahika hano ainyemerere yakozire ekanisa yenu nayo yajongireho agikozire enju yasaba Dikondi n'ogirore enjuye obusaba Dikondi bwakarenye n'obukorwa amarisa ana agarmo Kazinga Kijongobya Ruterwa hamwe na Karwenyi. Omuganda omberebuzi bankore babebembezi b'amaramizo bahaburwa okongera kugarukanisa abantu n'omurimo gwabo okuranisa obushomankuzi obwinazi n'ebindi bikorwa ebitashemira mu bantu. bali mlonga ito mutanga cha Bugarama turundine mitwali 12 ebindi byagambwa omuhandiki w'oburebuzi bwa Nkole Reverend Canon Edson Abasa amukorwa okusitamisa Reverend George Wycliffe Turingana Antebe akanisa ya St. Luke Kisioro Church of Uganda omuri Kabuyanda Town Council Isingiro West. Angatatitwe n'omwana n'omwoyo rukwera kubahariwe gutarukurukaho ahabwe mirumo ewa kwasubwa hati nebiro byona. Siji kuchwechereza oburungu kuchwechereza ubwinazi okushumira ekintu cyona ekitashemeriye ekyo nikyereka ito bariyo mbarondo bwebembezi tushemeye kutina ubwebembezi murondo warahanga tumuntu wenka mwe ni musima kandi mushabira nangwa ne cyakindesere kikuru no kureba ngo namuherezo muganda kama n'uburgo warahanga cyo yagamba bazakushanga kitabese imbere bacanga mutahi wawe aja umutegengaro ayangakuramuza nari yari bositamira hantu bamuhetebe agakusitamo azakusitamo handi. Reverend George Wycliffe Turingana owasitamsibwa omuntebe yaraganisa kongera kujanjaza enjiri ya Kristo okuretaho kwatanisa n'okutungura ebyo bwegese kikareka mu Kisioro parish yagumeshiriza cyayo arishiriza cyo bwa Ruhanga sagumiza muntu burenjiri tweraganisa okugumiza muntu garuka muje ebyo kushabwa byobona hande muzora zikutukurira okunaba nakigambira amakuraga gasha kwa Philip Murangira na Ruth Nuwamanya abine ebirabo twatandika kuhereza ebirabo